Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ya kemet bedangsa jong Pope Francis ubala klatno hak Easter Monday hakerta keba Prabu Prasnam hing sa jong u hakasa Santa Marta kebedon ha Vatican on setep Donburom hak Yimeni Saint Mary Major kebedon hanong ba Rome kebelong ru ke ying kentang kebo Pope Francis u tep mensim bah hak di Yimeni Pope Francis uju smart bah benet pelut por hak jing duai kamtam onda lawan pai niki jenis ngo yaki pai kristan syabari. Kini Ïingmanebah kendai ru kebening kong bentep yo pop nado ke spas nem ke bakat nyo hadim blatep yo pop Clement uba kendai hakani keju ke Ïingmanebah. Kibor penyak jong ke Vatican kelepen tiknaru bayakamet bedangsa jong Pope Francis laban sara shipor she Saint Peter's Basilica haka pulai truk uyayong arajar pausan ondelayo jiminjur shua neke college jong ke Cardinals kena ba ondup aila digi padrungan banai kubli kadu yo Pope Francis. Udin jong ke college ke Cardinals u Cardinal Giovanni Battista Re ula penlong ke General Congregation nado kat pu atruk uyayong arajar pausan ban penkre na ke benta ke jingalang bekerpang ban jiet yo nong bujli betemai ye ke bala kemi lenti ban penlong hapedeng ke santrik haduk ke potruk ujemang arajar arpusan. Hagas ngi on tap yo Pope Francis on telet yeshim benta dagi bebon ke doyalam jonggiri ke perthai kintop negeri Italy bat ke sorkar India ke penmi ye ke jing penmena ban penlong ye ke jing yambrio ke balai sengi. Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. Rendiamo grazie a Dio che Papa Francesco. Rendiamo grazie nella luce della beatitudine eterna per Cristo a una vita nuova in Cristo nello Spirito Santo. Nostro